Muzej grada Bačke Palanke čuva ne samo artefakte, već i otvara vrata prošlosti ovog područja. Sa konceptualno raspoređenim izložbama na gornjem i donjem spratu, ovaj muzej nudi jedinstvenu priliku da istražimo različite aspekte bogatog nasleđa Bačke Palanke. Direktorka Kulturnog centra Bačka Palanka istakla je zanimljivosti sa gornjeg sprata ovog muzeja. U prirodnjačkom kabinetu naši najmlađi mogu da vide razne preparirane životinje i naravno tu se odvijaju uz saglasnost i naravno saradnju sa školama mnogi časovi koji su vezani za poznavanje sveta oko nas i naravno tu najmlađi jako vole da borave, oni tu imaju priliku da vide retke životinje koje čak u prirodi ne mogu da vide. Što se tiče numizmatike, imamo deo koji je posvećen starim i retkim knjigama od 17. veka pa sve do početka 20. veka i naravno sve vrste novčića, sve monete, između ostalog i onu predivnu keltsku protomonetu, znači novac koji je pronađen na tlu Bačke Palanke, a svedoči o nekim civilizacijskim transakcijama koje su oduvek postojale. Naravno, još bih tu izdvojila jednu prostoriju naših savremenih slikara, što lokalnih, što iz šire okoline i zaista smo ponosni i na tu postavku. Donji sprat muzeja grada Bačka Palanka mesto je edukativnih aktivnosti, ali je i mesto kulturno-umetničkih događaja, poručila je direktorka Kulturnog centra Olja Nađ. Što se tiče donjeg sprata, imamo koncertnu dvoranu koja je zbog svog samog koncepta može lako da se prepravi da bude multifunkcionalna. Kada smo imali renoviranje krova na samom bioskopu, mi smo tu doneli platno, pa nam je služila kao projekcijska dvorana. Zatim, kao konferencijska sala u svakom slučaju, s obzirom na naše mnogobrojne edukativne aktivnosti i naravno koncertna sala koja okuplja veliki broj poklonika klasične muzike, zahvaljujući klaviru, a naravno pogodna je i za mnoge druge koncerte i edukativne sadržaje. Mi to inače zovemo galerijom koja je u sklopu muzeja, s obzirom na to da su neke putujuće i gostujuće izložbe ovde zastupljene jednom ili dva puta mesečno. Što se tiče same učionice građanske škole, mi smo se potrudili da napravimo kao repliku učionice kakva je bila 1903. u nekom periodu kada je učiteljica imala status božanstva, pa je u istoj prostoriji bila i ona i njeni učenici. Muzej se nalazi u centru grada, u ulici koja je blizu Dunavskog šetališta, a fondom od 8000 predmeta predstavlja dragoceni čuvar kulturne i istorijske baštine ovog područja.